Hamam menin mekenim anda ar başınar aman be. Maktanıp aytam talasım mal başınar aman be. Bolbosa jakın bolup can güyor candaşınar aman be. Anan kök cıgaçtan oturgandar can başın aramandı. Bugün mınavıl jerde karasam ağayın tuğan el geldi. Kurbu kurdaş ten geldi. Men dağı geldim borbordan emden ayamak belem termemde. Silerden zal karlardı tapkan kalkımdan men ayanmak elem emnemde. Bürok saat 4'te baştayt dedelik. Hazır saat 5 boldu. Erteden beri karasak söz söylöçülөр köp boldu. Gelip bul jerde dalay gep boldu. En soğundan Ali Azbek Baykemdin sözü rap boldu. Andan keyin ağla emnenin aytı vırdayım dep oylanıp biraz nes boldu. Anse dağı tok toğulatam komuzun tolgop keldim matayın. Önörüm bar bolgon soň örgüp nege jatayın. İğneni kapka katalbayt içimdeki talantı anan men kantip katayın. Ozumdagı ırımda oturgan elge çaçayın. Aylanayın talasım bir gesten alp manas jutkan navasın. Talasım ıyık mekenim anı gaydan tanasın. Gel atıp uşul talaska kuttamıp durat asmandan. Alantkeni bul jerden atavız ay köl bir geste toprağın jastangan. Tamanım menen uyalam kuttu jeringdi baskandan. Aylanayın talasım aralap keldim silerge. Ağa tuğan jakındar top tolgon eken bir yerde. Çikemdi katu süyüşkön çıkarmaların içinde. Çoğu jaşap jürüşkön agayın tuğan kalkımdın. Daima namısın oylup gülüşkön namısın oylup küyüşkön. Asıl jandar gelişte aksakallar atalar akılmandar gelişte. Bugün toy bolot gelgin dep çakırgandar gelişte. Bolbosa çikemdin çıkarmasın süyüşüp okumallar gelişte. Silerge geldim emese aytar sözüm ne giske. Bakayday bolgon danışman batası jurttu bayıtkan. Geneşin ukkan adamdar geselinen ayıkkan. Atalar geldi bir yerge a bolbosa çoğuçuganda yerim dep enkeygende belim dep çankap kalgan gezinde çaydan kuyçu gelin dep. Apalar geldi bir yerge tünöp ketken jerinde tüttü tünar ornogon oturup ketken jerinde perişteler oynogon. Ağalar geldi bir yerge ayday yüzü nur çaçkan altınday bolgon ul tapkan. Günдөй yüzü nur çaçkanda gümüştöy bolgon ul tapkan. Cengeler geldi bir yerge çikemdi süyüp gelgen el razıvız silerge. Talas degen kanday el talas degen balday el talantuları köp çıkkan alamdan astıranday el. Kalkının sanı boyunca Karasu rayonunanda giçinekeyi talaspız. Bürok düğünölük talantlar çıkkan alacağın rast talaşsız. Geçen Manas atan barında bakıldap turgan çağında han bakay menen kan koşoy katarlaş barıp canında. Bejin geçeyim barganda bejinge koldu salganda korkutup sürüp düşmanın bejinin tartıp alganda. Oşondo da geneşim berip Manaska dayım atalar jürgön jardamga. Andan beri karata elge kurup tamaşa er tokumday jer üçün ağa tuğan el üçün. Argımaktın üstünde şamal menen oyunogon kalkının gamın oylogon. Karmaşıp gelgen düşmandın kayrıp kolun toylogon bütolgogon. Bürgö batır siyaktı batırlar çıkkan bir yerde berdike batır turatko esteligi tiyerge. Talantları dağı var önörü menen tanımal cengi jok jeti gün tökkön bilesin er barıngar.
алыңар, алым құл менен естебес, аларды кетсем естеп мен, андан ағайын қантып тарынар, арқасынан сілерге бақылдасын алыңар, Замирбектей залқарулыңар, кел албай қалды биерге, ден солығына байланышты инisi бістей алыдан саламын айтты сілерге, анседағы мұнаке артынан келіп бақылдап, қолымыз жерде, қолдырымыз шақылдап, сілердей қалқыбыстың ырдайла, жалпыңыстың ырдайла, өзгөчөң өнөр сыйлаған, елім келген турбайба, құрбы құрдаш қошылған, теңім келген турбайба, сағынып келдім сілерде, сағынчым ичке қатамбы, айланайын қалай ғой, бір кестен алмадай бала чағымда, аралап жүріп чоңойға мөк чөпчүкө сақамды, саналаштарды мындай ғой, сағындым жылан бақаңды, жыланың менен бақаңар, сүйкімді болсын мен үшін, анда мен кетейін садаға, сілердей болған ел үшін, еми Чыңғыс деген ким өзі, Чыңғыс деген атабыз, шығармалардың пір өзі, аламға бір келген ақ кеменің бір өзі, Чыңғыс деген атабыз, атабыз 90 жашы деп, толқында бұрдап жатабыз, елдің барын чақырып, мынабыл жерге батырып, елден бата сұраған, дұлу жолды улаған, арқасында таланттары дағы бар, айтпай кетсем тарынар, андамесе сілерге, көргөнін айтсын алыңар, айланайын қалайық, топтолып келіп барыңар, ертеден берки көчеге, күгө болған чағыңар, мұнаң аттанып шығып шекерден, адабият жүгін көтөргөн, ал кесте чикеме қаршы шығабыз деп далайлар көгөрүп дайым көшөргөн, бирок Жамилияны жасқанда, сынчылардың далайы, сын айтып жатып кебіреусің өздерін чөң ичи күйіп өсіргін, бирок қырғыздар қолдай албадық, ақыры басын алды четелден, дал ошонун сыңары, азырда барқына жетең албадық, мен ошого турам арданып, дүйнөлүк мындай таланттың дүңгүрөбөй 90 жылдығы мынти облустардан айланып, өкмөттөн деле жардан жок, ар бир үйгө кыдырып, акча жыйнадык сандалып, азыр кыгылган мамилеген ак үйгө жатам таңгалып, ансыдагы кантейин келгенден соң силерге көргөн билген нерсемди айтыш керек бир жерде, негизиң агындын күчү селде бар, береке деген элде бар, эл топтолуп чогулсаң анда миллиардер аталган сороста болот кембагал, ошон үчүн карачың ой, курбу курдаш агайын тең көтөрө турбайбы, кайсы күндө болбосун таланттарын кадырлап, ел көтөрө турбайбы, балбан жерге жыгылса жер көтөрө турбайбы, эми кантип айтайын, аралап мында келбеген, силерге куттуктоо айтып бербеген, ак үйгө өкмөттү, алар бербеген соң эч нерсе, духу деле жете албайт ашканга тигиң өтмөктү, антсе дагы карачы, эски тарыхты эстешти, эртеден бери силерге ар кандай гана сөз жетти, ар кандай гана кеп жетти, айрымдар келип бу жерде карапайым калкын чокулткан баягы чучугуңарды жеп кетти, антсе деле мейличи, аман болсун дейличи, мен эмнеге күйөмүн, эл менен бирге жүрөмүн, элдин ичинде кыйналган кыйынчылыкты билемин, азыр заман булгандай, азыр заман аргандай деген билесиң, үстүңөн түйшүк салгандай, айтайынчы тайманбай, мектепке балдар келе албай, болбосо тапичке таап бере албай, ремонтко деген мектептин акчасын жүрсөк төг албай, 90 жылдык болот деп, элде конок толот деп, алыстан бери бир таласка топтолот экен конок деп, элдин баарын аралап, жыйнап жүрүп той кылдык, айрымдарыбыз бере албай, ыйлап жүрүп той кылдык, жогору жактан келет деп, сыйлап жүрүп той кылдык, келгенден соң эртеден эмнелерди койдурдук, болбогон иши болдурдук, бирок келдим силерге, бакылгайын бу жерде, көргөнүмдүң айтпасам, келгенимдиң айтпаса, андан акын болобу, эми биз баарыбыз экенбиз, бул дүйнөнүн бир гана келип кеткен коногу, айланайын таласым, талас ичи болгон соң, чындыкты кайда танасың, көргөн билген нерсемди көбүртүп айтам бу жерде, бир туугандарым болгон соң, арызым айтам силерге, депутаттарды карасам, ойлонуп кетип баратам, таластан чыккан депутат 9 киши бар экен, 9'u 9 жагына
карап турган жан экен. Кандай болсо баары бир аман болсун жан эсен. Башка элдин саясатчылары суусап калган экен деп бирине бири сок берет. Таластын саясатчылары бирине бири ок берет. Антсе дагы айтарым, айтпайды кайтарым. Айланайын калайын, көргөндүн ырга салалып. Көптөн бери карата, аралап элге келе албай, бакылдап ырдап төгө албай. Менин дагы ичимде толуп тура тарманым. Бирок барган жерде бакылдап, арын айтып салбадым. Бирок келдим силерге, эркелеп атам бу жерде. Кандай күндөр болбосун, калдайган калкым эсен бол. Ден соолукта бекем бол. А биз болсоң айтарым, айтып кайтарым. Чикен болсо чыгарма, биз анын ичиндеги үтүрбүз. Чикен болсо чоң жалын, биз болсо быкшып турган түтүнбүз. Чикен болсо чоң дарак, а биз жаңача турган бүчүрбүз. Чикен болсо чоң токоч, биз болсо күлүп калган күкүмбүз. Бирок залкарларды берген эл, залкарын азыр сагынып, мынабы жерге келген эл. Эртеден бери карата, эң сонун кече көргөн эл. Эми баарыңарга амандык, эч болбосун жамандык. Мынабы турдан жерде энелер, мынабы жерде жеңелер. Айланайын энелер, айланайын жеңелер. Пестимис ойдун ырдаган бугандай акын дебеңер. Силерде энелер эсен турганда, эчен балдар төрөлөр. Чыңгыз атам сыяктуу, чечен балдар төрөлөр. Таланты тоодой ташкындап, бекем балдар төрөлөр. Кыргыздын саны көбөйөр. Айланайын таласым, кенениң эрген ишенем. Дасторконуңар кеңпейил, белениң эрген ишенем. Аккан арыктан суага дегениң эрген ишенем. Чикемди берген кең талас, дагы чыңгыздай ул кыздарды берерине ишенем. Бирок мен түшүрбөйм маанайды, оң жагыбызды карайлы, сол жагыбызды карайлы. Майрамда келип башка сөз айтпай кетсек жарайбы? Мынаңа келечек башында, аталардын кашында, апалар келип жатырда. Эртеден бери ыңыр угуп, баа берип жатат акылга. Айланайын апалар, силерге берем асылба. Алтын десем жаңылам, алтын бир буюм зат экен. Алтындан артык мээримиң айдай болгон апа экен. Күмүш десем жаңылам, күмүш буюм зат экен. Күмүштөн артык күлгөнү күндөй болгон апа экен. Ал эми аталарым бу жерде, айланайын аталар ушул күнгө жеткирген. Биз ыраазыбыз силерге. Айланайын аталар, сакалына бир-бирден периштелери түдөгөн. Силерден батаң албаса, жаштары дайым жүдөгөн. Андан көрө жүдөбөй, аксакалдардын алдынан ак батасын тилеген. Карып калган кезинде карыларын сүйөгөн. Жаштар эмен болсо экен, жаштарга бөтү батасын баштараман болсо экен. Айланайын атене деген авалки өмүрүң өтөт бателе. Атенесин сыйлабас, анда жаштарында маселе. Айланайын карылар, аман болсун жаныңар. Карылардын сөзүндө шекери бар, балы бар. 6 күн бата берсе да чарчабай турган жагы бар. Карыны жаштар сыйлайлы, эртең картаясыңар баарыңар. Улууну жаштар сыйлайлы, эртең улгаясыңар баарыңар. Эми бакылдай берип кечкечи убакыттын баарысын ала бербесин алыңар. Эми мен акын болгон соң силерге ырдабай анда түт албайм. Чикен болсо чоң дастан 90 жылдык өмүрүн том кылып жазыптыр. Аны мен 10 мүнөттүрда бүт албайм. Андан ырымдын ушул аягы уруксат берсеңер, ушуну менен барады. Азыр агаларым кеп айткан, айланайын алы, ак үйгө күй тийишпей кыскаңырда деп айткан. Азыр андан алы сүйлөсүн, кантип элден сүрдөсүн. Мен тияка чыкканда камап алып боз үйгөң анын буручка такап жүрбөсүн. Анда мен ушуну менен нетейин, аман болгон таласым кайсы жерде болбосун, булар көтөрүп алат баласын. Анткени кадырлап даңктап угушат, айтылуу дастан манасын. Ушул талас карачы, сагынып келсең арасын. Арасына келгенде аксакалдардын сөзүндө аябай кумарганасың. Мынабы турган жаш балдар, келечектен ушулар тойын келе жаткандар. Чыңгыз атам сыяктуу чыган балдар чыкса экен, манас кыйкырган уран балдар чыкса экен. Ушул балдар айыркылуу бүт кыргыздын атагын, дүйнөнүн элин укса экен. Ала кандай кыргыз ал бүт дүйнөгө буйруса, согушу менен таанылбай комузу менен таанылсын. Анан дагы буйруса, чыры менен таанылбай, ыры менен таанылсын. Жаңжалы менен таанылбай, балдары менен таанылсын. Тоноп кеткен алтынын хандары менен
менен таанылбай, алтын кылып медалап келген балбаны менен таанылсын. Мына жакындан эле карасам, ойлонуп кетип баратам. Кадаластан чыккан 3 бала, үчөөсү тең түс бала, өзгөчө күрөш жагынан аябай эле күч бала. Алтын күмүш колону ап келип берди силерге, аларды да эскерип бир сыймыктанайын биерде. Эмесе калкым айтарым, ынтымагыбыз бек болсун, ырыскыбыз көп болсун. Ынтымагыбыз бек болсо бийикти көздөй чыгабыз. Биримдигибиз бек болсоң алдыны көздөй жылабыз. Ынтымагыбыз жок болсоң ыдырап барып тынабыз. Андан көрө келгиле ынтымак жашоо курабыз. Кызыл тилдин барында кыйкырып турган чагында силердей кыргызга кызмат кылабыз. Алы Туткучев.